Kanshigari batatu tukagenda ku gihumbi cyonyine. Ego igihumbi cyonyine ni batatu bonyine ndi gushaka kabisa kuri uyu wa kane nkabamanukana Kanshigari tukajya mu iseka rusange tuza dufitemo abakomediye benshi kandi beza. Mushumba arahari, Ruma arahari, Duda arahari na Mitsutsu. Ndetse dufite na KNC muri Meet Tonight. Ibaze rero ari wowe ubuze kubera ko wabuze kugerayo kandi mfite igare. Tuhahurire kuri uyu wa kane. Ladies and gentlemen, give it up for Dudu. Amashyi cyane twakire Dudu, ladies and gentlemen. Mwiriwe. Imana ishimwe nongeye kugira hano amahoro. Gana muyobozi ngenda kijijwe. Ikindi nishimiye ko waje maze kubona ko igihugu cyacu dusigikira talent. Biba bigoye kubona umuntu w'umuyobozi yakaba yari kurikirana ibintu bikaze. Kubona yaje. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nitwa Dudu, akunda kwinginze n'umamagare. Ukuntu hamagara narabibonye. Uryumve urimenye ariko n'umamagare. Mu rugo ni mu Mutara. Hari ukuntu membwa mama amafaranga make akibaza uyu mwana akembwa amafaranga menshi nameho. Akoze research yumva ngo hari abantu bitwa Slay Queen bayandya. Akavuga ati kuse uyu mwana arahembwa akama duke Slay Queen akabaha menshi. Izo Slay Queen ni izaya ajya gukora research YouTube yoroheje ibintu. Yandikamo Slay Queen arazibona ngo zikora zite. Areba tutorial azigiye memberwa. Nahembwe nashye nsanga ari ku muryango Dudu my son yayankuyemo da. Rero ejo bundi mu rugo Mary na Vie baratonganye n'ubwa mbere twari tubabonye. None papa akajya abwira Mary ati se waretse gutongana imbere y'abana ubugiye ugabanya. Papa mama ati hoya tireka tuno musi tunababwira ukuri tibana bamuze hano murakuze burya papa wanyu yarababeshya ntago yankoye. Papa ati akose ngo wabemereye inka ngo umunani ngo uravuga ngo tubyana ngo gatatu ngo uzazitanga. Papa ahita ngo akose izi nka umunani zo ko natwe turi umunani. Birakomeza barashwana bajya no muri Gatanya. Bajya guhana Gatanya bageze kugabana ko bavanze ivangamutungo basanga baracyafite akazi ngo kadukore cyane pe. Ngo koko tuburi ibyo tugabana. Ubu barasubiranye. Ako mu rugo wajya ni karande. Mfite na onkre yubatse inzara yuzuza ariko nta kintu kirimo. Ashaka umugore ashyiramo ibintu byose. Intebe bitanda ibintu byose arondamo. Kumvikana biranga barahukana umugore. Umugore yahukanye yibuka ko ibintu byari ibye agaruka kubitwara. Umugabo ati ntago inzu yasigarana mu busa. Inama ziraterana abaturanyi turaza famiye. Umugore yazanye n'abantu bari gusohora intebe ibintu byose bigeje hanze yibuka ko n'igitanda ari iki. Ajya mu cyumba kukizana umugabo ati igitanda ni wakijyana yinjiramo. Isaha imwe ebyiri eshatu turavuga ati iki gitanda kugiterura byagoranye. Bimeze bite? Nyuma y'amasaha basohoka afite agashati ku rutugu ngo ko muzuye mu nzu yacu murashaka iki? Murakoze cyane. Samsung 250 ni Shuadel. Smartphones za originali kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu,
cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera